I dalje pričamo o prvim vežbama posle porođaja. Prošli put smo pomenuli Kegelove vežbe, sada ćemo raditi vežbe disanja. Vrlo je jednostavno, možemo sedeti u ovom položaju, na stolici ili ležati. U svakom slučaju predlažem da stavimo ruke na stomak da bi osjetili mišiće stomaka. Idemo polako, sa udahom ćemo da napumpamo stomak i sa izdahom da stomak praktično približimo, odnosno pupak da približimo kičmi. Idemo polako. Udah, izdah. Da biste bolje vidjeli, okrenut ću se bočno. Znači sedimo pravo i polako.